que di asala. Pataas pababa may 8-8 pa. Ada bakla apa karkarawa, ada bakla apa jurjurangga, ada bakla adil patera, ada bakla nga iskandalosa, ada bakla nga basagulera, ada bakla nga bimampira, ada bakla kasla Dracula, babakla aru marampa, ada bakla kasla Dracula, babakla aru marampa. Rampa na mga bakla. Tay na bakit ang abalasang gasat na inasinang sangitan, taadakan iti dinaan naramanan, idi panawen nga isutay na lasbang, agbabawi kaman o nanang, saan munton pulos amaramanan, tay saba alakatan ni tatang, nga imbagla kumanga ap nutang, umay kan na ng kuta inta agpasyar, ta panaglidliday mo inta agasan, mapanta aduway jay napinta sa lugar, kasadyay mo ama kita tay saba ni tatang. Ati gayam ni nanang ko adda si ding tilok po na, iti banda tingato na adda dakkel sugat na, napalalo akik tut ko gapu sugat na babasa, nakiapa kanu idi isot na wasay da. Tay na bakit ang abalasang gasat na inasinang sangitan, taadakan iti dinaan naramanan, idi panawen nga isutay na lasbang, agbabawi kaman o nanang, saan munton pulos amaramanan, tay saba alakatan ni tatang, nga imbagla kumanga ap nutang, umay kan na ng kuta inta pasyar, ta panaglidliday mo inta agasan, mapanta aduway jay napinta sa lugar, kasadyay mo ama kita tay saba ni tatang. Ati gayam ni nanang ko adda si ding tilok po na, iti banda tingato na adda dakkel sugat na, napalalo akik tut ko kapusugat na babasa, nakiapa kanu idi isot na wasay da. Ati gayam ni nanang ko adda si ding tilok po na, iti banda tingato na adda dakkel sugat na, napalalo akik tut ko kapusugat na babasa, nakiapa kanu iti isot na wasay da, nakiapa kanu iti isot na wasay da. Nagrigaten biyag ko, tiyag may maisa,
kan kanayon laeng asiliwak ken ka alang aruden yaku dinakad baybayan tanalpas kun ngayon karinga di kanlipatan masika biag ko keti pangagnak ulilan tuy pusuk tagimurani ayat init bulan jay ngatu isudat saksita ay wenu biag ko di nakadikawa na minsan pa'y biag ko anairi depak nagparang adagus taladawam kanyak ibukbuk mo ngaruden tidironi ayat tananamek maminsan pa'y tisamit ni ayat masika biag ko keti pangagnak ulilan tuy pusok tagimurani ayat init bulan jay ngatu isudat saksita ay wenu biag ko di nakadikawa na minsan pa'y biag ko anairi depak nagparang adagus taladawam kanyak ibukbuk mo ngaruden tidironi ayat tananamek maminsan pa'y tisamit ni ayat pasam iket yurit nanigasa arag-rag sakit kaday talungay mo ken nasamit nga isem isudot mangi maneknek iti nakutpud no awen bituem tiag sapa murmuray to'y pusok yet nagmukadin ala dey taranyag mo siksikalaeng neneng tiragrag sapo aklunem man to'y ayat ko ken karayo anan sa taubiyag ko ipangagnak kadmetem kadagito'y ununoy ko ken kanga nasaen tangaying kariken ka adikan tu alilawem biag kong tu tigudasem no siyak tuken ka ti agising anan sa taubiyag ko ipangagnak kadmetem kadagito'y ununoy ko ken kanga nasaem tangaying kariken ka adikan tu alilawem biag kong tu tigudasem no siyak tuken ka ti agising
Ket alam gagayan, tumanin nga hibos step ko tayo. Tumanin ni sumaruno, ket kagyaman sa gaya